mundume wa ukuu wa katikati ulauthukuma sokoni wa Tala wa kinyozi na wethi wa MY na mwe wake ukekwa muundani wa kawa kisioni cha Gonda ama Tongolo kaunti na Masaku kiokoni cha Umundi enendi makisioki matonguwe ni MCA wo Jackson Daka ni matula motema ubisa mavolisi kwa kulela uyane wo na mononga likoni ya usisei masani mautuko maiweta fena siko mbingi siya uvungulu wa mugo na uwani ila siendete kuangaleka mono boni mutisia enalivoti. Kioke cha matingi matui na enendisioni dhimena makule maingi mewetakana nundu wa Kenya mu na wina medhoi maingi kuona maundu tayama itwa isione sianduani na kuithwa vungulu wa muwethitu yongeleka mavinda kauta isione ithi. Ithieti na kiuyu na andu ala meukuna maundu ma muthembo kana ethani mundu wina thina nongi nusio ukaenda kituoni na kuripoti nikenda ethani thina wibo ukamanyika na maundu asu maibikia na kutatuliwa nikwitha serikali tunengetwe serikali batani wa muthembo ethani thina wina guo na mundu eka kuosa sheria mokoni na nitwetha na kwiwa thina mwingi muno ngone nundu uci ni mwanake withukumia ni wake no sitala ni wenza nde mundu wa mukosea ni mwana omwe kwa inya na kitendo cha kuwa mwanake osu ni cha thatia ngosi atoi muno na nitewa wo va maikulia makulu maingi ukonya usese isione sio kwitho isio mbingi sia Tala iteseleka masani mawiyo kwitho kwina uvungulwa muo nangi kuvenana nangi wanangi wa maliyo onangi kuumiwa ila matambukite misini yo kana maendete maundu nikwathuka nyuma sani mawiyo silikali tiye mwane kutembea Tala jitu twailo tembea Tala jitu masala mailite inde kuitembeka na tuiwa tuina silikali na tuiwa Tala je na station inde tukesa kwasiona kabela ya tuaje post teithika ngundo nondo kumelela saa umwe saa ile andu nimekuona nai kwenzi aitabitika pangala Kinyoi Road tutheta na silanga twasenzi asio nde ila sumalukete kuma Tala yu maenda maofisa mavolisi kwikasanga na wigithekana kwina usesei no kana ene ndinatanithia mavinga mavya Salmo mea tukemethwe na muo hakuyana tunya woni witu ithi andu make sioni ni kwitha maundu makuwana monyei ni maingi bie muno na ila atuimenda kwika maundu moto ye watu ikwa sheria mokoni ni kwithiwa niki silikali ni tukina siambola angi ungia na kwia woko waku wabakaendwa oka ku wabakaendwa na ni twewa silikali ona ni kuna abisa kama nala mekete undu twenda nikipisa isu sieva na ni kuna wana ni twewa kwa kwiwa kwitu kana yetho esa lukete ni yosa ula kunie maundu asu nesiendo silikali etweki ndebi na wa umanya mundu wa itu yata MC Oxygen Jackson Daka na kiweta kini kindu gitecha kuendesha methoni mainendi anonginya maofisa mausese maike ulela ndino uthukumiwo eweta kana mavinda maingi meki ya vitila meosanya ivaki masani mawiyo atao maisingati yaka na kusise muno maundu makoneti usese wa enendi donenga na very stern warning to is ever act to them as boss or our boss wa police station ya Tala as we speak despite kemana kiki komete baitina ndicho cha keli mundu akeli kuwa within a span of less than 60 days na andumaki sio kiti na uo mwingi na kila kitu tusandize no kindu kimwe pandu polisi e concentrate na patrol ma concentrate ya naosa nyakula meosa silingi ya na silingi maana ile na machula ni patrol ingeenda minister muveno usese Kipchumba Murkomen kukithekana maofisa mozese indino kisese kicha Tala nimethwa nangale utembea masani mawiyo kwithwa ngalela yevo ne atenena itheona mathina na vinda maingira tonya uthimiendo miasa kana kethwe kwa tene kutwa makwani kotini ile kwendeka kundu kwina maundu mausese Waziri Murkomen unaibato ona ni a lot of dramas masaku watu ni undu tonawea na currently uwe anota usindete no change means you kainge ya sports nundu nona roto na mathau undu wona ni wezu usindetwe ugo so bwana waziri me addressing you directly it is now crystal clear that you are not in capacity to do your work to need to do your duty because right now insecurity is everywhere in the country na hii maneno imetusumbua tumefika kiasi na hii hata shida mingi kwa hapa police station yetu ya Tala there is no Land Rover hakuna gari hata askari saa zingine tukiwalaumu hakuna gari wanatembea na nini wanatembea mguu sasa tumewaita gari iko kotini hawezi fika hapa sababu hawana gari tumekuitisha juzi gari huwezi lete
na mnazunguka kuanzia South Coast mpaka North Coast mkigawa pesa kila siku mkisema ni empowerment ya watu. Kaundini ya Masaku kumatala matungulu nyeni tombo ni Mutisia